Na il parc Stür, na la garage sotterrana e na il sottopassati desert. Il lö il più pericolus per una donna è l'agenda a casa. La violenza a casa dà dappertutto sul mondo. In Svizzera, in Grigion, in città ed in comune. Die häusliche Gewalt geht uns alle etwas an. Wenn ich es in der Beratung schaffe, dass der Mann eine andere Variante findet, als reinschlagen oder jemanden zu belogen, ist ein Opfer weniger. Ich habe gedacht, egal wo ich hingehe, wird er mich finden und Kind umbringen. In Grigion sono donne in privo. In loro lö il più privato l'aspetta la violenza con tutte le facce differenti. Violenza fisica e sessuale, ma psichica ed economica. Di per di, sur mais e dons e mincetant fin an la morte. Due donne grigionas vengono a plete in questo film, noti le nomnains Selina e Marie. Elles hanno deciso di scorrere, lassen però restare anonimes, tant anche il portrait sco e la voce. Selina, oggi passa 45 anni, è cresciuta sulla violenza a casa e sa quanto importante è da nata Jair. Io credo che è un tema enorme importante. Il è da prendere il tabù della tematica e da prendere le cause che elles capitano. Sia per le vittime, sia per quelle che ci aggiungono violenza. Dire che questo succede, che questo fa parte della nostra società, dispiacevolmente. Marie, oggi 42, non aveva mai pensato che la capita di arrivare al circolo vizioso della violenza a casa. Io pensavo, oh, quella donna è debole, ella stuesse reagire auter, ella stuesse dire na e stare davanti l'um sì, na, io faccio bitch qua, o dire na, io non sai bitch. Ma qua è succedia mai. Ella ha maritato un uomo che ha mostrato la vera faccia pur da volas nozzas. Selina incontra la violenza fin già scopoppa e la salgorda. Io penso che qua era capitato cura che io aveva in on. Il è succedi che mes bab ma violà ed io mi ricordo de dolurs pli pauc, de enorme temma e de bec me sentirsi gira, sur tut la noc. In finozza qua uscia, ersche io sent che realisticamente avessi io bec de avere un problem con la noc, per quai che io ho in casa, in abitazione o che io posso serrare le porte, ma gli esco programmare in le celle. Selina non è suletta e la fraglions più juvens ed quasi vengono violati, maldovrati e maltrattati da piccins in su. In se paralisà, la tema è mia gronda e con tema ne vengono sbec da creare perspettive, ne vengono sbec ora da questa profondità d'aggressione e violenza permanente. E con quintar qua mi ricordo che io avevo scoufando questo fermo desiderio di dire e vivere nel guaut, e vivere be suletta. Io avevo con 5 o 6 anni questa fantasia che io sapessi loro ramassare in campuaunes e cleger tartuffels e far scoin depot e survivere per fin l'inverno. Ma loro era questo squitch. Non qua ne sasti bec far, ti sto guardare, cirare e tes fragliuns. E qua era in se setzer la più grande barriera da scappare. Marie è sovar 42 anni. Ella sveva innamorata di un uomo bello ed amiabile fino al momento che erano maritati. Ti nas bec ne te già in drecc. E io ho pensato che ti sei una buona donna. Io ho ad essere sincera. Io non ho bec tu di già bler. Io ho pensato, bun, il è nostra vita nuova. Qua è dati, qua è normale al cominciamento, che dà difficoltà. Io non so da dir tras qua. Io ho studiato giù tutti i miei raps. E la dina controllava mes telefon, mes conto da banca, mes laptop. El non voleva bic che io aia contatto con X in saci. Forse temeva el che io mi di idea che io non un bic pli ils raps su vom da vent. El ma voleva mo per se setze per na ginauter. In sede era nes da per una dell'aerofans, però l'uomo sforza Marie 2 jadas da fare abort.
Forse il badak in ufan significa che il navin bitch plia ad avere la priorità completa in mia vita. Tuatuna, il terzo fant po marit gnair e la vita venne mo più complicata. Var 2 semnas avanti il termin della nascenza, el venia da dice mai: "Ve, ti scios venir. Guarda qua sotto il sofa, guarda, tut pla in polvera." E io, con me sventer, hai stui guardar. El naves bitch ci da. E io hai facce da inettigia. Sas, se ti escun in oma casa, in la medema stanza, ed el ta di: "Tines bitch bella, tines bitch chiara." Lura audes di quai forse 10 giadas al di, 20 giadas lemna. E lura creis di quai. Io era sco ipnotisada. El na mai tuccia. E la faccio quai a bucca. A qua era incontraina la manadra della casa da donnas. In un caffè per vice all'ö della casa des restar secret, per proteggere le donnas. Annemarie Grünig conosce il circolo vizius della violenza a casa e le ragioni perché le donne restano, malgrado la violenza. Wenn man so bedroht wird und Angst muss haben um Leib und Leben, glaube ich, geht man nicht einfach. Also ich wüsste nicht, wem das so einfach gelingt, dann auszusteigen. Und es ist auch immer noch die Hoffnung da, dass alles wieder gut kommt. Und häufig geben sich die Frauen auch selber Schuld. Sie haben das Gefühl, ich muss mich nur richtig verhalten. Dann passiert das nicht mehr. Und er hat ja mit Erfolg auch das der Frau eingepflanzt, dass sie schuld ist, weil sie sich wieder nicht anständig benommen hat oder nicht richtig benommen. Ils comunins grigions sun suvent strets, il cantun es vast e la casa de donnas para da lunch de vent. Wir machen die Erfahrung, dass gerade so aus den Südtälern, aus dem Engadin, aus dem Prättigau, Davos, wir sehr einen geringen Zugang haben. Das heisst, ich kann mir vorstellen, eben, da kennt jeder jeden, und dann ist manchmal auch die Scham so groß, dass man sich einfach nicht wagt, den Sprung ins kalte Wasser. Il sel e l'aua fraida vuol dir abbandonar l'agen comune la vita usitada. Qua ci paro che clair ed evident abbandonar la violenza esi la realtà l'incontrari. La violenza casa intemorisce, paralisesce las donnas e per grandissima parte sono donnas sun scotschüffes in una reit. Ich denke, gerade in ländlichen Gegenden, in unseren Berggebieten, ist das durchaus möglich, dass wenn in einem 200-300 Seelendorf und dann sind noch 150 verwandt mit dem Partner, dass dann einfach nichts mehr anderes übrig bleibt, wie zu gehen, weil man einfach Angst hat, dass man beschuldigt wird, mitbeschuldigt wird an der Situation. Situazioni in cui la casa de donnas può sporger man, svelt, gratuit e senza far ceremones. Con dar sotto testa donnas e loro fans, l'on passà ad una cinquantina, ma con cusliare al telefono direct l'on passà a passa 150 persone. Ad una vaia per il stess, sostenere le donne per toccadas e far courage. Man müsste fragen, was kann die Gesellschaft machen, damit das abnimmt, damit häusliche Gewalt abnimmt. Das ist eine Straftat, wo ein Mann, also in dem Fall ein Mann oder ein Täter begeht, wo einfach nicht, wo keine Privatsache ist. Das häusliche Gewalt geht uns alle etwas an. Con la stancladat fisica e morale, con il popin, io non arrivava a Bitchpli. Io hai prendi l'ufante unida con 2 spezzi, senza una gina giacca, senza una gutta ora in via. Con ir ora ma il prendi per il culiez. Nu avasti. Marie mütze in la casa de donnas. Io sono stata circondata da donnas che mangi da. Elles mangi da proprio fitch. Io sono stata 3 semnas là e l'ora io faccio in gran sbaglio. Saison quinta ne per tots ce la sai meldrà, c'è tot nie bun, per quai cusaglia la famiglia. Dai una chance del. E la donna in la casa da donnas ha dic, na, bec torna, qua ne bec una persona per dare una seconda chance. E io hai dic, nus essen in una famiglia e io vi che l'ufant cresce sia in una famiglia. Io torno. E Marie torna a casa pro saison. Celine e ses fragliuns vegnan maldovrats dal bab per passa un decenni.
la mamma non arriva ad aiutare e nerda da ora daia aiuto. Io credo che la streccia famiglia savevins, mentre ne discuriva bic. Il era da dirvi in avanti, da tagiare e da far finta che tutto già è andreccio e che tutto è flotto. Il adorava fin che io sono arrivata nella pubertà. L'ora era la violenza sessuale davanti e la violenza corporale era nel centro. Il privel existenzial finisce pur grazie a Selina Svessa. Ella esida pro un advocat con 17 anni e la pisera che ses genitors as divorziescen. Per me era qua una grande energia da finalmente saper prendere in te mans. Guardare che la famiglia si separa e l'ora deva era in zig flat. Già io sono grata che io savi fare in ci. Il bab va dalla famiglia e non torna più. L'incleta del contorno non è proprio grande. Savens badi auch che la problematica viene estremamente bagatelizzata. Quelle persone che hanno aggressioni, che hanno invece prolets, che dati in tutti i livelli della società. Contra aggressioni es potesse in sé fare alci. C'è e co mossa Roman Grenal, cusliader, ci lavora pro il cantun. El cusaglia a persone violentes. Ses clients dessen ir in cerca delle raici della loro violenza. Il paradox, al cominciamento di questo circolo vizius, è l'amor. Wichtig ist zu wissen, dass häusliche Gewalt fängt mit Liebe an. Es führt zu Überforderungssituationen, wenn zum Beispiel eine Familie gegründet wird, Kinder dazukommen, ein Partner nicht mehr arbeiten, es wird finanziell eng, man nervt sich. Der Partner ist doch nicht ganz genau der, was man sich früher vorgestellt hat. Die grosse Liebe verändert sich und dann kommt es zu Übergriffen, wenn man sich nicht anders zu helfen weiss. Scolor víctimas sono le persone violente in un circolo vizius. Quai può ben declarare la violenza, non ti la scusa però, mai. Le persone violente sono per fig grande parte umans. I controllen, umiliation, offenden, sforzen, isolation, clocken, violation, saietten, coppen, la violenza a bleras faccias. Ma i va d'una per il medem, metter tras l'agen interesse senza remissione. Il mincedì della conciliazione è smossa, però difficoltà quotidiane scopro ciure d'uffans, raps, lavur, problemi ci si lasciano influenzare, aiutano discorsi. Si tratta però di problemi psichici, aiuta per una terapia. Roman Grenal lavora per il cantun, la sport è gratuita, può essere fatta anonim sul telefono. Qua, in suo bureau, arriva una vancina di domens a don. La metà viene da libera volontà, access trametten le autorità. Wichtig zu wissen ist, dass eine Bestrafung im Rahmen von häuslicher Gewalt von der gewaltausübenden Person nichts bringt. Das verursacht nicht eine Veränderung. Die Person muss an sich arbeiten und muss sein Verhalten verändern. Wenn ich es in der Beratung schaffe, dass der Mann eine andere Variante findet, als reinschlagen oder jemanden zu blocken, ist ein Opfer weniger. L'uomo de Marie non ha accettato un'altra soluzione, non aveva più chance. Marie es separa. La situazione escalesce perché l'uomo ti la trappola corre su in via. Speccia, io ho qua in quint dettagli al dice di venire ora dall'auto. Il era 20 gradi su nulla ed io era in viadi con l'ufant. E l'ora il venie mi ha picciato davanti l'ufant con il pugno a mezzo la faccia. Io era per terra, insieme con l'ufant ed el mi ha picciato in il ciao. Io era 4 giorni in l'ospedale. Io aveva dappertutto flacce blaue, una squassata del cervello e difficoltà con la spina dorsale. Alla polizia dice l'uomo che Marie sia bloccata svessa e che la sia buttata in la nave. Perché ci aveva una media documentato tutte le flacce blaue e mi sapeva attestare che io non aveva bici fatto sezz le flacce blaue. Uscia aveva io una comprova. Si zond cura che io hai surveni fride sa io stui comprovar quai. Con comprovas a Selina nu da combattere. Già, quelle dovriadine, Claire. Le comprovas da Selina sono l'orma e naso in palperi. Il bab non ha da surtor responsabilità per la violenza e il non stuire avanti giudice. Il problema è che ti has da comprovare qualche capita. E se qualche capita cura che ti has in on, loro has ricordanze diffuse. Per qualche l'olma ne si ricorda bec.
ne se vuol riguardar per surviver. Quai è enorm grev da chattar con provas e per la vittima è quai anche dina fitch dir, resta dir. Ed ella ha da lavorar quai in lunghe terapie e da insomma discorrere da quai che succedi, quai una grande barriera. Selina ha 8 smis da fare acciuses per quai ci dira capità. Per quai chi ne mai una bitch bler da cisar lieut, a cisar instituziuns, a cisar medis, a cisar ja una sai bitch ci, tot quels che fissen in se set stats responsabels en mia ufanza da me proteger. Ja ho da cettar per mai una via da affrontare, da dir, ok, quai è passà, e cosa ja sco cresci da acceptar che quai succedi e continuar mia via con tutte le sforas che dà, con tutte le deblezze e ferides che ja ho subì. In Svizzera la polizia registra l'anno passato 9.669 delicti di violenza a casa. Ciò ci vuole dire, statisticamente, sulle durante questo film registresce la polizia fin già da 2 delicti da più. E spero che da una grande parte ci resta anche il stür a casa vengono aggiantati. Le statistiche mostrano al chatter. Be con una separazione non finisce la violenza, anzi, il squitch può da fatto crescere. Man geht und man fängt irgendwo ein neues Leben an. Der Partner wird allenfalls das überhaupt nicht akzeptieren können, dass die Frau weggeht, dass sie tatsächlich nicht mehr zurückkommt, dass sie sich, er hat ja keine Kontrolle mehr über sie, dass sie sich irgendwo ein unabhängiges Leben aufbaut und dann kann es erst recht zu erneuten Gewaltausübungen kommen. Der Mann kommt unter Druck, es ist auf einmal sein Anwalt im Spiel, es geht um Haufen Geld wie Alimente, Gerichtskosten. Vielleicht hat die Frau oder die Ex-Frau einen neuen Partner, Eifersucht kommt ins Spiel. Da muss man schon gut anschauen. Por de la stürdüm da to quai ci zoppa da volas facciadas comparan ad una der c'è cas singuls, cas in gio c'è la violenza ha conseguenze mortales. L'an passat sun mortas 29 personas, donnas ed ufants, a casa. L'ultim cas è stat quis mais a Buxil, centun Argovia. Un bap co passes trais ufants ed assai, la donna ci sleva separar, tils a chatà. Quistas escalaziuns absolutas sun bel piz dalla montagna. C'è las argnas paraiz las paraiz grigiunas zopainten nu san ingün. Las expertas ed ils experts quintan con cifras considerables in grigiun. Un god d'auton il centun Luzern. No vain stuir da lunch per chattar una donna ci des pronta da discorrer avertamainch. Louise Hill, 54 ans. Insieme con ses trais ufants ha ella vivu ed impostut survivu la violenza a casa. Ossa es ella libera da quintar qua ci teles capità e da dir quant important ci des da nata jair. Va in chance derla in una lai con un uomo aggressivo e privlus in un'isolazione ci ti la pareva insuperabla. Ich habe oft gedacht, wieso läutet mir nicht irgendwie eine Lehrerin an oder die Kassiererin, die ich brüllen hatte, oder die bei der Post. Wieso kümmert sie sich niemand um mich? Ist es denen alles egal? Oder? Und dann hat er natürlich gesagt, ja, du spinnst, es mag dich eh niemand. Dann habe ich einmal traut meine Schwester oder meine Mutter richtig sagen, was passiert. Es hat eigentlich niemand gewusst, bis ich mich wirklich geoutet habe. Il prüm era tot bel e bun. Louise Hill, la donna inglesa, aveva maritato un svizzer charmant. Però un uomo con due facce. Un tiran aggressiv, perfid, violent e con cui ha cominciato per ella e aveva per ses trais ufants un martiri. Suletta non vedeva ninguna sortida. Ich habe gedacht, egal wo ich hingehe, wird mich finden und Kind umbringen. Darum ist es so wichtig, dass man ein Backup hat. Bei uns war dann wirklich jemand, eine Drittperson, die
gehört hat, wie er mit mir umgeht. Und ist dann nachher zu mir und hat gesagt, du musst nicht mehr spielen. Ich weiß, was bei euch abläuft. Ich habe es selber gehört. Und dann hat er recht gehabt, er nicht mehr spielen. Und er war im Gemeinderat und hat geschaut, dass klar, man muss mit den Schritt selber gehen. Sie haben mir einfach informiert, du kannst ins Frauenhaus, du musst einfach selber anrufen. Aber wir wissen das und wir unterstützen das. Du kannst gehen, wenn du willst. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, wie mache ich das. Kommt rein. Oz è ella libera. Yeah, I can come in. Passa dei giorni esa che se sommas a tutta la vita davò la separazione, davò ons dramatics con imnaccias da cupar ad ella e da ses trais ufans. Are you ready there, Stella? Da accettare in voi la vita autonoma è stato dur, a dovrà bler aiut professional, sostegno e tutta la forza da della svessa. Oz po Luis Hilder c'è da scuola, las feridas resten, ma las forzas tornan. Meine Kinder sagen mir immer, hey Mom, bremse jetzt ein bisschen. Und ich denke, nein, ich habe jetzt das Feuer wieder entdeckt und ich will das auch rauslassen. Ich habe viel Lebensfreude. Ich bin Gott froh, dass ich noch lebe und meine Kinder. Und ich kann das weitergeben. Also die Kinder in der Schule haben mega den Applaus mit ihnen. Sie wissen natürlich nicht viel von meiner Geschichte. Es ist nicht nötig. Sie wissen, Frau Hild ist lustig, wir haben es gut zusammen und das reicht. Sies experienzas hai la nota minuziosamente. Il prim sco con provas juridicas per sais ves, ma lura per otras personas pertocadas. Con ses scudas les la far coraggi in mossar quantas faccias che la violenza ha e dir ci non es d'aspettar ma se lunch. Per amor per sais vessa, ma per ils ufans. Es ist meine Verantwortung, dass ich schaue, dass ich sie daraus rausbringe. Nicht nur für jetzt während ihrer Kindheit, sondern wenn sie mit solchen Bildern in das Erwachsenenleben hineingehen, dann werden sie auch Täter. Für sie ist es normal, dass man so mit der Frau redet. Und das ist meine Verantwortung, dass ich das stoppen kann. Meine Buben sind mir ewig dankbar jetzt. Sie sagen mir, Mami, wir glauben nicht, woher du die Kraft geholt hast, um uns das vorzumachen. Wir verstehen immer mehr, wie schwierig das war für dich. Aber sie sind mächtig stolz auf mich. Wirklich kann ich sagen, dass wir es geschafft haben. E nossas duas donnas, quellas che non nomnain Marie e Selina, ci guarnerelas questo film, co vai oz con ellas. Marie vive al minimum d'existenza, spetta mos un raps da ses om e suletta con ses ufant. L'om vive legli stessa val, ma non ti la dasce nier da strusch. Io penso che neanche biccia fin. Io non sai biccia che fa, ma ci fel pu spena giada sin via e ma piccia. Ma io hai us da pli confidenza in ma mezza. E mes ufant m'ha dat forza. Senza l'ufant non avessi una gina fontauna da speranza per vivere in avanti. L'um ma ha proprio rot. Io avessi mai pensato che quai prenda questa fin con sottoscrivere lezza giada mes contract da nozza. Selina, natura rebella, donna ferma, ha zatnuda con tutta forza, pida la vita. Io non sono anche bic libera, ma io sai che dat foras e che io sono buona da venire ora da quelles. I data dina puspeni il mince di moments no che io mi di horca o sta comportas tis co se ti fisses in a matetta che ne bic abla da se defender. Io bat che le dina puspe privlus per mai che io sto star attenta da bic interpretare in una situazione quotidiana sco situazione esistenziale e qua è una grande sfida. Reproches qua è una magia da bic per vida qua discurri io forse user. Reproches na meinen bler, scleriments meinen bler. Da dir, co podai nos guardar che la lieut survegni il coraggio da discorrer, che la lieut di «Jau na vegn beccia frida, jau dovra gid».